Hasala IPF East Telemura Division ni Shakhar Mongbai Mongia Kami Block ni Achukphang Sunil Debarmani Nogo Holodia BC Bishingo Khobja Khongsi Nukhungni Khorok Neiji Sini Voters IPF ti Bodoni Banaromkha Bodoni Banaya Phari Borongno Lamsoka IPF ti Bodoni AGS Sunil Deborma East Telemura Division ni Tangphang Dononjor Riangte Yot IPF ti ni Tangphang Uttom Deborma Akosang Long live, IPF the long live, IPF the long live, Youth IPF the long live, IWF the long live, Atisa long live, বিভিন্ন পাতিয়া করেছেন IPF the বানারমের অনুচুং খাবাই খুবাই লাভ সগো, বিভিন্ন পাতিয়া করেছেন IPF the পার্টি বানারম ভাইনের অনুচুং খাবাই খুবাই লাভ সগো, IPF the long live, IPF the long live, Dipraland long live, IPF Dipraland Hambai ini 21 November 2025 sini East Telemura Division Committee ni Bishingo Khoradi LC Village sini Uttomni netrite 10 family 27 buta sini IPF tini borok sini IPF playground thake borokno blai khene sini IPF pokot theke borokno hambai bwsango जों sini Dipraland dimano tei जों bwskanga agok thangani borok borokno asa bisas na harino ini sini patio borok saming thake borokno blai khene sini East Telemura Division pokot theke ebong IPF pokot theke borokno hambai janogoi ini au je joining program sequence sini joining program जों bwsang tai sini joining program dongo जों bwsamo khai thanai hambai Bureau Report Khompoi